Haupa denoi prodizketan, eta bueno, hemen gera Metal Gear Solideko beste kapitulu batekin. Pixka komentatzea nahi dizuet, nola pentsatzenetan, ze denbora bat hartu dut pentsatzeko let's play hau nola egin, eta pentsatu dut egingoa ditudala kanalea igoko dutela let's play moduan, misio principalak eta misio sekundarioak garrantzitsu zela kontziratzen dienak. Adibidez aurrekoan, interpretea zeiteana, hori uste garrantzitsu bezala zehola hartuta. Horta, zengo ditutena da, hori izate zutena, misio principala eta sekundarioak. Sekundario garrantzitsuak. Gero, sekundario garrantzitsuak eta misio principalak errepikatzea gauze guztia da lortzeko eta horiek zeurune zengo ditudana da neure kasaka, eta igual noizean behin zuzeneko eta egingo Twitchen, baina, bueno, bideo hori ingo nuke Twitchen zuzeneko egin, eta gero nuke igoko YouTubera eta zea. Hor geratuko litzake ikustenak bien, eta ez du nahi ikusten, pues, asko sentitzen dut, baina, bueno, alare historia dena ez luke galduko, hortaz. Hemen, kaseta saltzen zitzaidan, eta desartu intzait. Vale, bono diario. Hain Tokyo Game Show badala eta oparetzen nahi dira. Zeak. Nola da. Zenbait gauza. Que por cierto, instalazioa jardu naizea neure kasaka pixkat ibiltzen sekundarioak egiten. Sekundario garrantzitsuak ez, sekundario normalak. Eta, bueno, materiala lortu nituen, bigarren plataforma bat eraikitzeko, IMAZD-koa, hau da, garapena eta berrikuntza, GIGIB, euskeraz, garapena eta berrikuntzako plataforma irekiko dut. Horrela, pentsatzen dut, akzeditu izango dutela mejora berrietara. Ba, bueno. Eta, hortaz, misioara jungo naiz. A ber... Sobre la cerca. Komen izait zenbait misio itea 6 o 7 ez dakit nola arte gauza bat irekitzeko beraz. Urrengo zeak mistartean igual misio sekundario batzuk egin goitu baino ez asko. Hortaz. Waxing the... Sobre la cerca, reproducir caseta. If we're going to expand Mother Base, we need more manpower. And not just for combat roles either. R&D, the support unit, intel, each demands a different set of skills. If we want to achieve what we've set out to do, Diamond Dogs has got to get stronger. There's a Soviet engineer I want to have join us. He was the one who built your prosthesis. With him on our side, who knows what sort of enhancements he'll come up with for it. He tried to defect but didn't make it, and now he's being held prisoner at Waksin Barracks. Find this engineer and get him out. Having him on our R&D team will go a long way to helping Diamond Dogs grow. Bueno, interesantea, ze misioa dirua eta irabazteaz gain, tipo bat estraituko deu ingenieroa zengo duna. Imaz den pokoa, da garapen da berrikuntzako atalai puntu asko mango deuna, eta pentsatzet gauza asko desblokeatuko ditula zaiten. Berrikuntza moduan. Hemen sartuko naiz, Waxing Barrak zauntan ibilitan hau leno, bideoan ikusiko zute, eta zona hau ezautzea neko ona izango da guretzat. Hortaz, horrelaxe. Ja, gida estetik irakurri misioak nola egin, atal hori ez dut irakurri, baina irakurtzen jo naiz teknikak eta Mother Basea gestionatu, nola gestionatu eta borrokan zea, nola egin eta desente hobetu naiz, nire ustetan behintzat. Hala, misio sekundario egiten jarden naiz eta bastante sobetoa egiten nu. Eta kontuatu naiz beste hauzat, aldituan soldadu gehienak estraitu dut. He tried to defect from the base camp up north, but it didn't work out. Now they're holding him at Waksin. He's offered his technical skills to us as long as we can guarantee his safety. You have to extract the target. Vale. A ver, ze ordu da.
nori pintzen du? Boss, your target just happens to be the Goizeko man who 3:00. developed your prosthetic Egunez hand. iritsiko da, seguru. He's the only one capable of maintaining it. If we bring him in, I'm sure he'll be able to modify it in all kinds of ways as well. Be careful down there, boss. Dihor samen utziko dugu, ez dugu behar. Eta... Epa. That's the Waksin barracks. The target is somewhere inside that outpost. The Soviets consider him a traitor now, so he'll be treated like any other prisoner. Kontuz. Bale, hemen gauzak aldatu india, zebere zola etzi ibiltzen jendea. Misioa dala eta askotan aldatu egiten dira. Patrulla, jendean posizioa. Beraz. Jau, pakean utziko jau. Ze, barrakatan neiko jende dago ba. Katelejoa mejora ere nahi dut lortu. Ze mejorakin egiten dezuna da, pertsonat enfokatzen dezunean esate izkitzu bere habilitateak zeintzu dian. Hau da, investigaziorako habilitatea, eta hola. Hortaz, greta ontatik igoko ea. Utzingoet, ze bateria gastatu iten zaio. Zai? Gastatu egiten zaizkio betaurrekoi bateria eta, bueno, pixkat errekargatu arte goen bateria behon gaitezke. Nola zona hontan leheno eblitan hon, honena da, badakitela nolakoan zona. Txaina, misio sekundarioak, misio hontan, bale, hortaz aparte, beste lau daude. Vale, zin naiz. You have arrived at your destination. Bat hemen. Hau izango da autoan etorri dana. Balean bat dago. Vale. Hor diamante bat. Vale, hortaz, honea lehenagotik etorri ginen batean ikusi genuen.
han eraikine, konstruitzen ari dian eraikin hortan zelda moduko batzu zaudela. Kontuz ikuste gaitu eta. Zein ikusi nahu? Etxe barrukoak? A ver, va. That building's only half finished, but looks like someone's in there. You see a lot of that around here. Put up a building and just keep adding more as you need it. You've entered a building. Always keep an escape route in mind when you head indoors. If you get surrounded, you'll have nowhere to run. Hemen inguruan inor ez dago, ez dela itzala ikusiko den. Aukendu inberdente. Egunez egiten nahi da. Honekin elektrizitatea kentzen dugu, baina ez dut kenduko ze ez dela sospetxa handiak gauten diatan. Sun will rise momentarily. Kontuz. Что это? Черт подери! Ау, время спать! Я не хочу умирать! Listo.
Hemen ez denez patroiak ibiltza. Hemen barne. Bale, ja bildurtzen etzen zena izan ezaten. Materiala gudanak hartu. Etxen. Hau jarrikoet. Zartan amarrakatuta azaltuz ezkit. Ez, guzti hartuta bai, hori munizioa da. Bale, esnatu dut. Torre pixkat. Great. I've updated the info on your iDroid. Take a look. I hope he's all right. The map has been updated. Ezin dut barrura bota. The map has been updated. Where are your friends? But... Where are your friends? Bestea ez da isiltzen fondotik. Que por cierto, nire arma principala fusila horla bat, nahi gabe. Vale. Lo indezala. Bat inkonsientea gamen, inkonsientez. Lola gaberde. Nahi de behiratu. Alare, gauzatxo bat. Я хочу домой. Plataforma armas. Я хочу домой. Домой. Marker Plano placed. bat dago hor. Vale. Помогите. Vale. That's the target. Looks like we found him. Это протез. Я его сделал. Это мой шедевр. Обычные протезы — это скучно. Я специалист по бионике. Я создаю биомеханические гибриды. Можно сказать, что это не протез, а bionическая рука. Vale, tipa daukatelako ezin ez Я paz. создал тысячи таких конечностей. Они использовались спросом даже в Кремле.
Вот благодарность. Сделай гигантские руки для новой боевой платформы, они мне сказали. Great. If there's nothing in the way overhead, you should be able to fold them in. Пионик. А они посадили меня сделать заводные игрушки. Я этого не вынес. И поэтому сбежал. Они меня поймали. Теперь, может, меня ждет лагерь. Ты меня спас. КП-1, Средник пропал. Похоже, он сумел сбежать. Прием. Улучшить твою пеницу. Это КП, понял. Начальник просит как можно скорее. Конец связи. Ma lui si è moscato in di là, si è faltata. Target extraction confirmed. Has been Your objective's updated. complete. Exfiltrate out of the hot zone by chopper or on land. Ka faltada, zea. Behaientzat tipoa faltada. Orduan. Helikoptero eskatuko et. Please select a landing zone. Support Hartu gaitun tokian. helicopter requested. Edo laga gaitun tokian. Alere hor behan planoa dago. Eta komeni da hartzea. Saiatu ingo naiz hartzen. You have arrived at your destination. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Non dago, plano. This is B-Quad. Have arrived at LZ. Will stand by. Support helicopter has arrived. Ez dut inor estraituko ze. Bueno, hauei. Tipo hauxe estraituko et. Vale, guazen misioa egitea. Bukatzea. Helikopteroan sartu. Extraction arrived at Mother Base. Pentsatze bai, bat planoa zian, baina beste hiru gauzak azaltzkit. Nahiko gustura, no? Materialak desente lortu ditut. Extraction arrived at Mother Base. Jendea zegoen, baina ba. Urrute zauden, azite. This is B-Quad. There's an obstruction at the LZ preventing me from landing. Vale, zaldia zeolako zentzu bantaz. Vale, ba, misio tein da. Gaining altitude. Buddy departing area of operation. Exfiltrated. That's it. You've made it out of the hot zone. No sign of the enemy. Mission complete, boss. Yes, mission
Mission complete. Boss, that was exceptional. Bueno. On prezizioa irutik euneko. Diru pila bat daukat. Pila bat igo zait. Bueno. Diru hori aber nola aztatzetan. Hombre, hoeta 8 minutu falta zitzaion zehai, plataformai amaitzeko. Gutxiago. The engineer we rescued has been extremely cooperative. The guys on the R&D team are glad to have him aboard. Thing is, his specialty isn't mechanics, but something called bionics, engineering based on biology. He's already submitted a proposal for modifying your prosthetic arm. If you're interested, go ahead and give the development order. Vale, desblokeatu ya besoan zan mejora. Vale, B kategoria da. E kategoriako bat, bueno. Vale, kasetak zera jongo da, Mother Basera, eta entzungo ditu kaset batzuk. Please select a landing zone. Heading to Mother Base. Eta behiratuko dugu, garatuta daun eta ja eraikita daun plataforma berria. Hau betiko da, principala. Ez dakit, aber txikusiko bat. Ez da atendra base. 3 minutu falta dira. Vale. Kasetak entzun dungo ditu eta ero hartara ikusiko da. Beira zendako egun zai. Didi. Ai, uste. Zero. Thanks for that, boss. Welcome home, boss. Vale. Boss! Vale. Morala igota. Train with me, boss. Hortaz, kasetak entzuten hasiko ea. Christmas Eve, 1979. The Soviet Union rolled into Afghanistan. Muslims had revolted against the Soviet-friendly regime established the year before. The DRA forces could no longer contain it themselves, so the Soviets went in to intervene. The Afghan government was powerless and fraught with infighting. They lost the hearts and minds of the people, and that alarmed the Soviet leadership. With the Islamic Revolution happening in Iran, the Soviets felt they had to act fast or risk the spread of Islamic revivalism. Superpower, sending a motorized rifle division against men on horseback with antique rifles. Everyone thought it'd be over in an instant, only it wasn't. Some Muslims made their fight a jihad, a holy war, and began a guerrilla campaign on all fronts. A war of attrition. These fighters call themselves Mujahideen. They're being supported by the West through Pakistan. That's why Miller was involved. He was training them near the Zero Line, sponsored by the CIA. The war has become a nightmare for the Soviet troops stationed here. They thought they'd be headed home in 6 months at the most. Then a year passed. 2 years. Now here we are 4 years on with no exit in sight.
Afghanistan has become the Soviet Union's Vietnam. The Soviet troops on the ground want to go home, but at least they have homes to go back to. The Afghans have lost theirs. The Soviets destroy the kishlaks, villages, wherever they can. They burn down homes and fields, fill in wells, turn pastures into minefields. It's created a mass of refugees who fled to Pakistan. If the Mujahideen are fish swimming around the villages, the Soviets will go so far as to dry out their ocean. But this has had a big price. There's bitter resentment among the Afghans, and they're taking out their anger on the soldiers on the front lines. Among the Mujahideen are the Pashtun people. They're fiercely devoted to their code of Badal, or revenge. Soviets they've captured have had their hands, feet, and noses cut off before being left to die at the side of the road, just to show their comrades what they're capable of. Friendlies who come across them can do nothing but put them out of their misery. Then they burn down another village in retaliation. And the cycle of vengeance goes on. Vale. Horta zenbat falta zaionei. Ba, ja, behar du, minutu baina gutxo izan behar du. Vale, ahora kaseta. Vale. Eta ja bukatuta on beharko luke, ez? Eta zeatik ez dago bukatuta. Bitartez, segundu batean hau iratuko, gestión de personal. Staff assigned. Vale. I+D 6. nivelean dago, eta nahi 7. nahetiko pistola mejoratzeko, tranquilizantean pistola. Hala ere pentsatzet, bai, zenbait gauza berriak garatu ditzazkeula. Jaula kaptura egin dezakegu. Adibidez. Esta de construcción. ¿Acaso joanen behar naiz Mother Baseetik eta berriz etorri agertzeko? Hoxengo segundu baten. Roger. Helikoptera igoko naiz eta berriz aterrizatuko. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. This is B-Quad. On station at LZ. Segurun ez hori merkoa, ze derrepende golpera hasta pum, zea bat azaldu. Blokeat, ze ibili laizketzu gaina plataforma batetik bestea zide. Txakorran da. Txakurra DD da, ez? Bai, Diamond Dogs, DD. Bale, eta baina mango jat. Suposatzen dut. Ja, garatuta onberko lukela. Please select a landing zone. Itzulengo naiz.
Aurra baina eraikita dagoen. Eta hor txelarako nuke eraikita alde mago pixkat ikusiko dugu eta listo. Bideoa nahiko nituzke misioko bideoko misio bat. Hemendik aurre. Hartara oso luzegiak ez eitea, 50 minutu pixkat luzea eta. Eta zeatik ez dago bat. I+D-ko zea. Plataforma. Welcome back, boss. Vale. Boss. Jesus ba. Boss, let's develop something. Ez dut ulertzen hau zeatik ez dagoen. Hore jolasetik atera, no? Berez denbora bukatuta da, baina. Aparatukat urrengo misiorako jolasetik atera eta sartu eta berbal dagoen. Eta hau izan da guztia, espero zuen guztoko izan dela, eta ikusiko da urrengoan. Agur!